Karibu mkaramani wangu. Twegereje umusemuzi wanje. Na Mungu akubariki. Imana imuhumugisha kandi tusangire. Twongeye kubakira mu mwanya w'ijambo. Tumewakaribisha tena kwa muda wa kunena neno kugira ngo twese tubashe guhumurika no guhumurizwa naryo. Ili tufarijike sote na neno la Mungu litufariji mioyoni mwetu. Duhumuriza umuryango w'abitira. Tunafariji familia ya Mwitira, umuryango w'abanyamurenge bose, wa Kongo wote. N'imbaraga twabuze, ni nguvu tumekosa, tumepoteza nguvu. Imana iduhumurize twese. Mungu atufariji sote. Hanyuma mu gihe kitari kirekire cyane, kwa muda mfupi, kuko simbarambira, sitachukua muda mrefu, ndagira ngo tuganireho aya magambo. Nataka tuzungumuze maneno haya. Turifashisha citation imwe, tutatumia kitenzi moja. Quote, citation ni ikintu cyavuzwe. Tutatumia msemo umesemwa na msomi mmoja. N'umugabo witwa Martin Luther. Martin Luther Kings. Yabivuze muri Bibiliya, yanditse ahindura Bibiliya mu Kigiriki n'Kilatini ashira mu Kidage. Alikuwa akibadilisha akitafsiri Biblia kutoka katika Kigiriki mwaka wa 1534, mwaka 13 kama gani? 1534. Yes, kama hivyo. Aravuga ngo, akasema, born once, unazaliwa mara moja, die twice, na unakufa mara mbili. Born twice, uvutse kabiri, die once, apfa rimwe. Icyo nicyo tugira ngo turebere hamwe. Tutakuja kutumia hiyo msemo twifashishije ibyanditswe byera, tukitumia Bible. Uwavutse rimwe, aliyezaliwa mara moja, apfa kabiri, anakufa mara mbili. Uwavutse kabiri, aliyezaliwa mara mbili, apfa rimwe, anakufa mara moja. Ese twokomezanya n'uyu muntu? Tunaweza enda hivyo? Ngira ngo muri gita mwumva icyo yashatse kuvuga. Mnasikia kile amemaanisha, ametaka zungumzia nini? Twese abakomotse ku mugore n'umugabo, wale wamezaliwa kwa baba na mama, twavutse mu buryo bw'umubiri. Tumezaliwa kimwili. Kandi muri ubwo buryo bw'umubiri, na namna hiyo ya mwili, Imana ikimara kurema Adamu mu mukungugu, baada ya Mungu kumuumba Adam kutoka majivu, Itangiriro 2:7, Mwanzo 2:7, yamuhumekeye umwuka w'ubugingo, amempumua pumzi ya uhai ndani mwake. Uwo muntu ngo abubugingo buzima. Huyo mtu akawa mtu hai. Siko bimeze? Hivyo. Aba living soul. Akakuwa ni moyo mtu hai. Living soul ni moyo ulio hai. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wujuje ubumuntu bwose, ni mtu amejaa utu wote. Kuko muri soul ubwo bugingo bwe, kwa hiyo moyo ayo roho burimo ubwenge, munayo hekima, harimo ibitekerezo, mafikara, harimo ibyiyumvo, kunayo matako, harimo amarangamutima, kunayo sia. Noneho akabugingo buzima, yaani umuntu wuzuye. Anakuwa ni mtu amejaa, mtu hai. Nicyo yarashatse kuvuga. Hiyo ndiyo amemaanisha. Hanyuma rero, baadaye Biblia ikavuga hejuru y'urupfu. Biblia inaongea kuhusu kifo. Ikavuga hejuru y'ubuzima, inasema maisha ama kuishi. Ikavuga hejuru y'urupfu, anasema na kifo. Ikavuga ko gupfa, inasema kifo ari bwa bugingo, ni hiyo uhai, hiyo roho bugize umuntu, bwa bugingo buzima, hiyo roho inayofanya mwanadamu igihe butandukanye n'umubiri, wakati na achana na mwili, icyo gihe byitwa urupfu. Hiyo wakati inaitwa kifo, kandi bikitwa urupfu rwa mbere, na inaitwa kifo ya kwanza, aina ya kwanza ya kifo. Hanyuma umubiri na mwili ugasubiraho wavuye, inarudi mahali imetoka. Umwuka nawo na roho nayo ugasubiraho wavuye, inarudi mahali imetoka. Ubuhamya turabukura mu mubwiriza Salomo yarabivuze. Salomo amesema hayo 12:7,
12:7 yaravuze ngo umubiri ugasubira mu mukungugu aho wavuye, mwili narudi mavumbini mahali imetoka, umwuka nawo ugasubira ku Mana yawutanze, na roho inarudi kwa Mungu mahali imetoka. Icyo gihe rero bibaye gutyo, na ikiwa hivyo nico gihe tuvuga ngo umuntu yapfuye. Ni wakati tunazungumzia mtu amekufa. Turi kumwe? Tuko pamoja? Mwibuke icyo turimo tuvugaho. Kumbuka tunamaanisha nini, tunataka ongea nini? Turimo turavuga ko uwavutse rimwe, tunasema ule amezaliwa mara moja afa kabiri, anakufa mara mbili. Nuwavutse kabiri, aliyezaliwa mara mbili, na wapfa rimwe, na anakufa mara moja. Adamu mwitangiriro, Adamu katika kitabu cha Mwanzo, icyaha kitaraduka kitaraza, mbele ya dhambi yari afite kubaho, alikuwa akiishi, yari afite ubugingo buzima, alikuwa na hiyo uhai nzuri, ndetse yagombaga no kubaho igihe cyose, iteka ryose, alikuwa aishi milele. Kuko Imana yamuhaye warning, kwa sababu Mungu amempea honyo, iramubwira ngo nurya kuri kiriya giti, ukitumia ukila mti huu, no gupfa uzapfa, na kufa utakufa. Muyandi magambo nutakirya, maneno mengine kisema usipokula mti huo uzabaho iteka, utaishi milele. Siko byari bishatse kuvuga? Ilikuwa inamaanisha hivyo. Adamu yari ubugingo buzima, Adamu alikuwa anajaa uhai mzima, kandi afite amahirwe yo kubaho iteka, alikuwa na bahati ya kuishi milele. Ariko acumuye, alipofanya kosa, akoze icyaha, alipofanya dhambi, urupfu ruraza, kifo ikaingia. Urupfu ni resulta y'icyaha, kifo ni malipo ya dhambi. Niko intumwa Paul atubwira mu Baroma 5:12, Waroma 5:12, aravuga ngo kuko bimeze bityo nkuko ibyaha byazanywe n'umuntu mwisi n'umuntu umwe, kwa sababu dhambi imeletwa ulimwenguni na mtu mmoja, urupfu rukazanwa n'ibyaha, na kifo inaleta kama mshahara wa dhambi, niko urupfu rugera ku bantu bose. Ndiyo sababu kifo inasikia watu wote, kandi ngo kubera ko bose bakoze ibyaha, kwa sababu wote wametenda dhambi. Bwana sifiwe. Amen. Uwapfuye rimwe, uwavutse rimwe apfa kabiri, aliyezaliwa mara moja huwa anakufa mara mbili. Hanyuma ukukuvuka kabiri ko nukuhe? Na sasa hiyo kuzaliwa mara mbili hii inaenda namna gani? Mwibuke Nikodemu. Kumbuka Nikodemas yari umuyobozi mu Bafarisayo, alikuwa ni kiongozi katika Wafarisayo. Aza yitwikiriye ijoro, akakuja usiku, ashaka kwegera Yesu amubaza iby'ubwami, akataka kumkaribia Yesu kumuuliza mambo ya ufalme. Aramubaza ngo nakora iki? Akasema naweza fanya neno gani kugira ngo nzabone ubwami bwo mu ijuru, ili niriti ufalme wa mbingu? Yesu aramubwira ngo unless, Yesu akamwambia labda you are born again, keretse uvutse bwa kabiri. Naho ubundi bitabaye gutyo, usipozaliwa mara pili, nta bwami bw'Imana, hakuna ufalme wa mbingu. Icyo kintu, iyo kitu hiyo, ikibazo Nikodemu yabajije, iyo swali Nikodemu amekuja kuuliza Yesu usiku, natwe nuko tugize iminsi tuzumva, na sisi ni kwa sababu tumemaliza siku tukisikia maneno hayo. Ariko ari nk'ikintu kije mu matwi yawe bwa mbere, na kama ni maneno imekuja mara ya kwanza kwa masikio yako, nawe wabaza nguko Nikodemu, na wewe unaweza ulizia kama Nikodemas. Siko yeme? Ni hivyo. Umugabo nka Nikodemu muzima, mzee kama Nikodemas kubwa, baramubwiye ngo nutabyarwa ubwa kabiri, akamwambia usipozaliwa mara ya pili. Ahita yibaza ukuntu kuvuka uko bigenda bw'umuntu, akajiswali maswali kuhusu namna gani kuzaliwa mara tena. Niko yanavuze ngo ese nabasha gusubira mu nda ya mama guta umuntu nkanje? Je, naweza rudia katika tumbo la mama nikiwa kiwango hii namna gani? Kandi twese niko twokwibaza, na sisi tunaweza jiuliza namna hiyo. Ariko lakini icyo Yesu yavugaga hano, kile Yesu alikuwa anaongelea hapa ni nini? Nukubyarwa n'abagabo babiri batandukanye, ni kuzaliwa na wazee wawili tofauti, nukubyarwa mu buryo butandukanye, ni kuzaliwa namna tofauti.
hari ukuvuka k'umubiri twese tuzi. Ni kuna vile kuzaliwa kimwili kama vile tunajua sote. Hakaba no kuvuka ariko kubyarwa n'Imana. Na kuzaliwa ukizaliwa na Mungu. Yohana 3:3, Yohana w'ubutumwa. Yohana Injili 3:3. Niho dusanga ayo makuru ya Nikodemu. Tunakuta habari za Nikodemu hapo. Aramubwira ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. Ni lazima inakubidi kuzaliwa mara ya pili. None turi kuri yangingo ya mbere ivuga ko kuvuka rimwe umuntu apfa kabiri. Mahali tumeanzia tukisema mtu akizaliwa mara moja anakufa mara mbili. Hari igihe nk'abantu kuna namna kama wanadamu iby'urupfu byaraducanze. Mambo ya kifo yametuchanganya. Niyo mpamvu tutazanabimenyera. Niyo sababu hatuzoei kifo. Nuko tutazi ibanga ryabyo. Hatujui siri yake. Reka dufate ubuzima bw'umuntu. Acha tuchukue maisha ya binadamu Bwagenwe n'Imana. Ile yameandaa na Mungu, umuremyi, muumbaji. Tubugereranye n'abaganga bakora imiti. Acha tukompea na daktari wale wanatengeneza dawa. Ndetse n'ibyo kurya bindi turya byinshi. Ama chakula ile tunatumia. Ibyo byose hiyo yote biba bifite igihe byagenewe. Ina muda wake wa kuisha. Imiti iyo ugiye kugura imiti usanga handitse iyo utarebyeho hari igihe wagura imiti yataye igihe wayumwika kwica. Kuna namna unaweza nunua dawa bila kuangalia, unanunua ile dawa imekuwa expire na inaweza kukuua. Ukora imiti yandika igihe ayikoreye. Ule anatengeneza dawa andaa siku ile ameunda hiyo dawa, akandikaho n'igihe izarangirira. Anaweka na tarehe ya mwisho ya kuwa expire dawa hiyo. Siko bimeze. Ni hivyo. Iyo miti ikabiri valide muri ya periode yo gukorwa n'igihe cyagenwe izarangirira. Hiyo dawa inatumika tangia wakati wameiunda hadi ile saa wameipea mwisho wake. Iyo yifashe yararengeje igihe, ukitumia hiyo dawa na kama imekuwa expire, yakugirira nabi. Inaweza haribu mwili wako. Kimwe n'ibyo turya n'ibyo tunywa. Na zile tunazokula na zile maji tunayokunywa. Dufashe urugero rw'amata. Tukitumia maziwa yale tunayokunywa. Hari amata bita ngo ni fresh. Kuna maziwa yale wamefanywa hapo karibu. Hakaba nandi bita ngo ni long life. Kuna ile nayo wamepea maziwa ya kuchukua muda mrefu. Amata fresh ngira ngo amara iminsi niba ari 2 niba ari 3. Kuna ile inamaliza siku 2 ama siku 3. Iminsi 3. Siku 3. Long life ngira ngo iyo mara nk'ukwezi wenda kona renga. Na kuna ile ya long life inatumiwa mwezi na zaidi ya mwezi. Hakaba buri kintu cyose gikorwa mu ruganda kiba gifitwe igihe cyagene habe n'amazi. Ile kitu yote hata hii maji tunatumia kuna tarehe wameipea. Haba n'ifu turya. Hata unga ile tunayotumia nyumbani biba bifite igihe, ina muda imepewa, yakoreweho n'igihe izarangirira. wakati imeundwa na ile wakati itakayo kuisha. Kandi nta wabyibazaho uzi impamvu n'uwabikoze. Na uwezi jiswali maswali kwa sababu ule anajua siri hiyo ni ule ameunda. Kimwe rero n'ubuzima bw'umuntu. Vile vile na maisha ya binadamu. Imana iburema, Mungu akiumba binadamu, iturema twese, akituumba sote, yaduhaye igihe gitandukanye. Ametupea tarehe tofauti. Hari igihe cyo kuvuka, kuna siku ya kuzaliwa, hari n'igihe cha expiration, na tarehe ya kuaga ulimwengu. Cyo kuvuga ko uyu mubiri igihe cyawo kirangira. Inamaanisha hii mwili hiyo wakati wake imetimia. Igisiga ikiba kigomba kubaho nuko uyu mubiri usenywa. Ni namna gani hii mwili inaweza bomolewa ama haribiwa ukabutagifita agaciro, na haina tena value yake, thamani yake. Igihe wahawe wageze, ile wakati imepewa imewadia. Niyo mpamvu tugira ibihe bitandukanye. Ndio sababu tuna tarehe tofauti ya maisha. Kandi ibyo ntitwabyibazaho, umuremyi ni ubizi. Na hatuwezi jiswali maswali kwa sababu muumbaji ndiye anajua sababu. Ugasanga harugi akageza mu myaka 100. Kuna ule anamaliza miaka 100, 80 70 70. Ugasanga hari abandi bamaze iminsi 2-3. Kuna wale wa siku 2-3. Hari iminsi 10, imyaka 10, 30, 20 n'ibindi. Kuna miaka 10, 30 na 20 kama hivyo hivyo. Uwamukoze waforumye, ule mtu amemuumba, niwe wagenye, ndiye ametenga. Ninako Yobu yavuze. Yobu amesema hivyo. Ngo umuntu yashiriweho, Yobu amesema mtu amewekewa kiwango adashobora kurenza, hawezi pitisha. Sibyo doctor? Ni hivyo doctor. Umuntu yashiriweho
imibare y'iminsi, mtu wamemwekea hesabu ya siku, kwa kundi muganga shiraho itariki zo ku miti, kama vile daktari anaweka tarehe za mwisho za dawa. Iyo minsi geze, na hiyo siku ikitimia, akazi ka wa muntu, kazi ya huyo binadamu n'imirimo yose irahagarara, na kazi yake inasimama hapo. Ibyo hano mu mubiri bikabirarangira. Hii hapa mwilini inaisha. Wa mubiri ugasubira mu butaka. Hii mwili inarudi mavumbini. Umwuka ukaja ku Mana. Na roho inarudi kwa Mungu mahali imetoka. Amen. Amen. Hanyuma rero uyu muntu yavutse rimwe gusa kuri nyina na se. Kwa sababu huyu mtu amezaliwa kwa baba yake na mama yake mara moja tu. Iyo ubuzima bwe burangiye. Hii maisha ikikoma, abapfuye urupfu rw'umubiri, ni kama anakufa kifo ya mwili. Akaba ategereje urundi rupfu rwitwa ngo ni urupfu rwa kabiri. Anasubiri ya kifo ya pili. Urupfu rwa kabiri. Kifo ya pili. Ari rwo gutandukanwa n'Imana. Ili ya kutenganishwa na Mungu. Ariko kuja gehanomu. Kwenda katika gehinomu. Mu buzima bw'iteka. Kwa maisha yake ya milele. Ubwo umubiri buri limite. Ya mwili na muda kidogo. Ariko ubwo umwuka n'ubw'iteka. Na ya kiroho ni ya milele. Waba ukijijwe, kama umeokoka, mu mwuka uzabaho iteka. Kwa kiroho utaishi milele. Waba udakijijwe, kama hujaokoka, uzabaho iteka utakuwa ishi milele gehinomu. Mu mibabaro. Katika huzuni tele. Yesu achalenginga Nikodemu. Yesu alipoongea na Nikodemas. Nikodemu arabaza ngo byashoboka bite? Nikodemas akamuuliza inawezekana vipi? Aramubwira ngo kibyarwa n'umubiri. Akasema kile kimezaliwa na mwili. N'umubiri. Ni mwili. Ikibyarwa n'umwuka. Kile kimezaliwa na roho. N'umwuka. Ni roho. Nanone biramusiga. Nayo yakamchanganya zaidi. Iyo formule bishoboka gute? Hiyo ikamshinda nayo kuelewa. Umwuka wabyara gute? Roho inaweza zaa namna gani? Umubiri ukubyara turakuzi. Vile mwili inazaa tunaelewa, tunayajua. Ariko umwuka abyara gute? Na roho inazaa namna gani? Ese iyo twumva kuvuka bwa kabiri twumviki? Tukisikia kuzaliwa mara ya pili tunasikia nini? Iyo umuntu akubajije ngo mu rurimi rwacu ntibikunda kuvugika cyane. Katika lugha yetu ni kama haieleweki vizuri. Mu ndimi z'amahanga iyo umuntu harimo kwivuga, katika lugha za mataifa mtu akijitambulisha, azayivuga amazina akavuga ngo I am born again. Akavuga ngo ndavutse ubwa kabiri. Ariko twe ntidukunda kubikoresha. Sisi hatuongei hivyo. Ahubwo dukoreshwa imvugo wenda ivuga ngo narakijijwe. Tunasema nimeokoka. Ese uku kuvuka irivuko ni irihe? Hii kuzaliwa mara ya pili ni nini, ni kitu gani? Petero yaravuze. Petero ameongelea. Petero wa mbere 1:23. Petero wa kwanza 1:23. Aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri. Kwa sababu mmezaliwa mara ya pili. Mutabyawe n'imbuto ibora. Sababu mjazana mbegu zile zinaoza. Ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Mmezana mbegu ile isiyooza. Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima. Mkisababishwa na neno la Mungu hai rihoraho. Ile inaishi milele. Nanone ku murongo wa 3 muri ico gice. Mstari wa 3 katika sura hiyo. Yaravuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase. Asema Bwana wetu wa Baba wetu Yesu Kristo aliye baba yake. Ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri. Tunamshukuru kwa sababu ametuzaa mara ya pili. Nkuko imbabazi zayo. Kwa sababu rehema zake nyinshi ziri. Vile zilivyo. Kugira ngo tugire ibyishimo bizima. Ili tuwe na furaha hai. Tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu. Tukipewa hiyo kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Ngira ngo nabakopeje. Nimewaambia. Uku kuvuka bwa kabiri ni ubuhe buryo? Kuzaliwa mara ya pili ni namna gani? Ukuzarwa n'umwuka ni gute? Kuzaliwa kiroho ni vipi? Ubabyawe niki? Umezaliwa na nini? Amen. Amen. Ijambo ngo ahinduka umuntu. Neno ikakuwa binadamu.
abana natwe. Akakaa pamoja na sisi. Imana ihinduka umuntu. Mungu akabadilika binadamu. Kuko yabanje kuivuga Yohana. Yohana amewahi ongelea zaidi. Avuga Yesu. Akimwongelea juu ya Yesu Kristo. Aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Akasema mbele na mbele kulikuwa neno. Kandi uwo Jambo yahoranye n'Imana. Na neno huwa alikuwa pamoja na Mungu. Jambo huo yari Imana. Na neno huwa alikuwa ni Mungu. Kandi ngo nta ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Hakuna kitu yote isiyoumbwa na yeye. No ngo Jambo ahinduka umuntu. Huyo neno akabadilika binadamu. Abana natwe. Akaishi pamoja na sisi. Aze ngo mube ntibamwemera. Amekuja kwa wake na wake hawajampokea. Ariko ngo abamwemeye bose. Lakini wale wote waliomkubali bakemera izina rye. Akakubali jina lake. Yabahaye ububasha. Akawapea uwezo bwo kuvuka. Wa kufanyika kuzaliwa. Bwo kubyarwa. Wa kuzaliwa. Kandi batabyawe n'umugore n'umugabo. Hawajazaliwa na mzee na mama. Ahubwo babyawe n'Imana. Lakini wamezaliwa na Mungu. Nibyo. Ni hivyo. Ndio ndio vuko rya kabiri. Hapo ndio kuzaliwa mara ya pili. Tibishoboka ko wabona ubwami bw'Imana. Haiwezekani upewe ufalme wa mbingu ugifite ivuko rimwe. Kama ungali na kuzaliwa mara moja tu. Kandi ni ikintu gishobora kuba cihisha abantu benshi. Na ni kitu kama inajifisha watu wengi zaidi. Umuntu agahora yibwira ko yakijijwe. Watu wengi wanafikiria wameokoka kubera iminsi agize mu rusengero. Kwa sababu amemaliza miaka mingi kanisani. Imyaka myinshi. Ni miaka mingi amemaliza kanisani. Ariko mu byukuri, lakini kwa ukweli agifite umubyeyi umwe. Lakini angali na mzazi mmoja. Kwa Adamu. Kwa Adamu. Nayo mpamvu kuri wa munsi. Ndiyo sababu kwa siku hiyo w'imperuka abantu bazavuga ngo twakoraga gutya. Watasema siku ya mwisho tulikuwa tukifanya hivi. Tugakora nibi. Tufanya hivi na hivi. Nibi. Na hivi na hivi. Yesu ababwira ngo simbazi. Yesu awaambie mimi sijawajua. Sijawatambua. Sinigeze kubamenya. Sijawatambua. Kandi ngo babikoraga mu izina. Na walikuwa wakifanya kwa jina rya Yesu. Jina la Yesu. Kandi ushobora gukoresha izina rya Yesu utanakijijwe izina rya Yesu rigakora. Unaweza tumia jina la Yesu na kama hujaokoka lakini jina la Yesu lina uwezo wa kutenda mambo. Kuko iryo zina rifite imbaraga yo gusohoza umugambi w'Imana kuri bwiye. Kwa sababu hiyo jina ina uwezo ya kutimiza mapenzi ya Mungu kwa ule unaongelea. Nubwo wewe warivuga ritakurimo. Japokuwa wewe unaweza ongea na haiko ndani mwako. Wabigikoresho. Unaweza kuwa kutumiwa kigakora umurimo w'Imana. Inafanya kazi ya Mungu. Ariko utaragira ivuko rya kabiri. Lakini wewe hujazaliwa mara ya pili. Kankubwire ko. Lakini nikwambie hivi. Bigoye kubona ubwami bw'Imana. Ni ngumu kupata ufalme wa mbingu. Ese wabaravutse kabiri. Umezaliwa mara mbili. Niba waravutse kabiri. Kama umezaliwa mara mbili. Urupfu ruhari mbere yawe. Kifo iliyo mbele yako. Nukwambura umubiri. Ni kuvua mwili. Ugasinzira. Na unasinzia. Date d'expiration y'uyu mubiri. Hiyo tarehe ya kuisha mwili wako Imana yawugeneye. Ile Mungu ameandaa iyigeze. Ikitimia nubwo ugaragara ukomeye. Japokuwa uonekane mbele za uso wa watu wewe ni mtu umusore w'ibigango. Kijana wa nguvu. Iyo tariki yigeze birahinduka. Hiyo tarehe ikifika mambo yanabadilika. Bikarangira. Na inaisha. Waba warwaye cyane. Ikiwa umegonjeka zaidi. Waba utarwaye. Japokuwa hujagonjeka. Uragenda. Unaenda. Kubera ko itariki yageze. Kwa sababu tarehe zimefika. Swali ni. Kibazo ni. Umezaliwa mara ya pili. Wavutse ubugira kabiri. Cyangwa uracari umwitira gusa. Ama wewe ungali kwa familia ya ukoo wako peke yake. Acari umunyakarama. Wewe ungali kwa familia ya wanyakarama ama waitira hivyo. Acari umunyabyinshi. Ama ungali munyabyinshi kama kwa ukoo. Ya maraso dukura kwa Adamu. Ile damu tunayotoa kwa Adam. Yesu yaraje. Yesu amekuja kugira ngo azane indi generation sha. Ili alete kizazi kingine mpya. Kandi iyo generation yitwe icyaremwe gisha. Na kizazi hiyo iitwe waliozaliwa uzao mpya. Bya bindi bya mbere. Yale ya kitambo bishire. Yamekwisha. Hahinduke
byose kubabisha. Abadilishe mambo yote kuwa mapya. Paulo abwira ab'Ikorinto. Paulo akawaandikia Wakorinto. Aravuga ngo twigeze gutekereza Yesu gutyo. Tumewahi mfikiria Yesu hivyo. Dukurikije amasekuruza. Tukiendea katika ukoo na wazazi wetu. Barayasoraga bakageza kuri Adamu w'Imana. Walikuwa wakienda sema ukoo wao paka Adam wa Mungu. Aravuga ngo ariko noneho. Lakini baadaye sasa siko tukimutekereza. Hatumfikirii namna hiyo. Ibintu byarahindutse. Mambo yamebadilika. Ntagikomoka kwa Adamu. Yesu ule ametoka huko kwa Adam. Ahubwo Yesu, lakini Yesu no w'Imana, ni wa Mungu, natwe ngo tukababe, na sisi ni wake. siko yavuze? Ni hivyo amesema. Kandi uwinjiye muri Yesu, kama umeingia ndani ya Yesu, umwizeye wese, aliyemwamini yote ababaye icaremwe gisha, anakuwa kiumbe kipya. Niko kuvuka bwa kabiri. Hiyo ndiyo kuzaliwa mara ya pili. Ikibazo ni wewe rero kuri none nanje. Swali ni wewe na mimi. Turi byaremwe bisha muri Kristo. Sisi ni kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Cyangwa turacari ifite ryavuko rya mbere. Ama tungali nayo kizazi ya kwanza ya kutoka kwa Adamu. Niba tugifite ryavuko, kama tungali na ukoo hiyo ya kitambo, tuzapfa kabiri. Tutakufa mara mbili. Ariko niba twaravutse kabiri, na kama tumezaliwa mara pili, tuzapfa rimwe. Tutakufa mara moja. Imani ya umugisha. Mungu atubariki.